Idhaa ya chai. Ukireherwo ni lipa lipa. Thank you, Jesus. For the tea. Na tukikuingilia moja kwa moja ndani ya chai. Gai, oni yangu. Yegereke heo ya kudira kugoreire. Jesus. Ando othe makuheire kindu tiganie. Kiu ni kiheo giakwa. Karekia DJ. Ii. Mundu urenda kuikia ningi. Nigato gaka. Eyo ne DJ ire yari ya tene. No rikana ire ciari Disc Joker, the real Disc Joker. Ita ya Roger. Yes, ni weyo. Eyo ne yakwa from me. Ndakugurira giki heo giakwa. We na maniwe. Ndina CD ciakwa guku nyingi gukurehera. Uthiena. Yes, it's from me. Yes. Not ka Murashia. No. Eke wana kero ni DJ Dibur. No, ego kiganithie. No ndingiatoka. From the heart to baby T. Thank you. Yes. Asante. Chau nege yakwa. Through. Yes. Murashia. Thank you so much. I don't get surprise ka. Nige surprise ka horu ni arandomeire mbica. Thank you. You're most welcome. And thank you, DJ Dibu. Yes. Thank you, Sayuma and Moratia. Moja kwa moja ndani ya chai na chai kwa mkutasari. Wanataka kuniua. Number 2. Must Go imekuwa national anthem. Nyeri hauingii. Make it for now. Nyeri hamuingii. Na mwisho kabisa ha tu cha ngi. Ha tu cha ngi. Right kabisa. Must Go imekuwa kama national anthem. Jehovah. Sinema yenyewe imeandaliwa jijini Nairobi. The place itself, location, pin location, ni pale Nyayo Stadium. Kuna mpira katikati ya Kenya na Gabon. Kidogo kuna mtabiri wa hali ya hewa. Ukipenda zaidi ni wakili. Ukipenda Wahome Dhuku. Alikuwa ametabiri na kusema kuna mtu akikuja pale VIP Kenya itashindwa. Wololo yaye. Jamaa inasemekana wote ambao wanajiita prophet watoe jina wampatie yeye kwa sababu alitabiri ukweli. Kenya ikamenyana na Gabon na Harambee Stars ikaangushwa chini. Story haiko hapo. Kidogo baada ya Kenya kutambarizwa DJ akaweka muziki. Kidogo ikaanza must go. Who must go? Uto. To must go. To must go. Wudherera bonywe. Na kama sio hiyo tu, kule Safari Rally Vasha kwenyewe wakashika pia anthem. Baada ya kujionea Safari Rally na kumaliza vizuri, pia wao wakaanza anthem. Must go. Must go. Must go. Lakini kilele cha sinema, our own friend Salasia alikuingilia kule Nyayo Stadium. Kidogo akakutana na
force ya mercenaries wenye walikuwa wamewekwa pale. Kitu ya kwanza walimpata makofi majudo below the bucket na kidogo wakamwekelea ndoo ama mtungi ya kichwa. Makosha. Jamaa ilibidi ameenda nyumbani na kupiga video akiwa pale nyumbani. Amefura uso. Kidogo tukakemea lile tendo kabisa. Tukalikemea kabisa. Sababu hawakufanya vizuri. Sababu alikuwa ameenda kutizama mpira peke yake. Hakuwa na maneno mingi. And moving on to very, very serious issues. Very serious issues. Tunakuingilia ndani ya cinema. Yeah. Cinema yenyewe, it's a romantic cinema. Betrayal in the City. Cinema yenyewe tunamuona pale Joko Pai. Ukipenda zaidi kwa jina ni Waingo. Guy. Nalo gaidi, tunaliona gaidi likiingia pale. Gaidi ni mwanadada. Kwa jina ni Cynthia Rothrock. Starring na yeye ni Jitu. Jamaa futi 7. Jamaa ni mrefu. Jamaa anajulikana kwa kucheza taekwondo. Jamaa anajulikana sana kwa sababu ya vita ya magazeti. Jamaa akona black belt ya magazeti. Amekuwa akipigana magazeti. Kumbuka hapo awali kidogo jamaa huyu Jitu ukipenda zaidi strawberry vanilla. Kuna wakati alikuwa watu hawamtaki hata kidogo. Kuna sinema alicheza hapo awali wakasema magazeti ni yeye ujiandikia. Lakini kwa sasa wanasema our strawberry, vanilla. Kuja hapa. Unatutonya baka kwa roho. Wewe ni mtonyi. Cinema kwa title Hatutachanga. Kidogo tunamuona pale ukipenda zaidi starring anakuingilia saa 9 asubuhi. Saa 9 asubuhi. Kumbuka pale executive producer ni serikali. It has been paid. Money has been poured. Executive producer ni serikali. Financial ni serikali. Jamaa anakuingilia saa 8 ya usiku. Anashika gazeti anaanza kuzikula. Upande mwingine tunamuona Joko Pai ukipenda Waingo. Anamkia njugu kilo 2. Anamkia mukobero ndio anapiga nayo mswaki. Naye jamaa upande mwingine anakula magazeti. Swali ni je, atatoboa? Kidogo Cynthia Rothrock anakuingilia, anakumuita Waingo akuje kwa nyumba na kumwambia mzee ameenda kusoma magazeti. Je, mzee wa magazeti ataweza? Mzee wa magazeti pale anamwekea salon 1.5 million. Cheki maneno. Wanaisambaratisha na Waingo. Wanaikula tu inaisha. Makosha. Hii ni gaidi la ukweli. Gaidi lenyewe ukipenda zaidi. Kumbuka gaidi wakati lilikuja kwa ndoa alikuja peke yake. Nilikuja na mbegega. Kidogo akasema ya kwamba ni lazima sasa
akiwe akisimamiwa mambo ya nyumba. Kwa siku anapata shilingi 600. Kumbuka wanakula na jokopae ukipenda waingo. Omukombera. Wa mukombero mwenyewe. Kumbuka huyu jamaa upiga mswaki na mukombero. Hukura njugu. Upande mwingine jamaa anasoma gazeti. Anakula gazeti. Anakunywa gazeti. Atatoboa. Cheki maneno. Kidogo jamaa pale ukipenda zaidi gaidi ikasema lazima waende kotini. Sababu 600 kila siku haitoshi. Hiyo ni 18,000 mwezi. Hata kama ni ugali ya Spencer. Mkombero anakula. Anakula kukula. Kumbuka hii mapenzi ya gaidi na jokopae iko sponsored by one and only mutu ya magazeti. Ikabidi sasa katika love triangle waende kotini ndio wapatiwe nani atakaa na watoto. Kidogo kotini, siku ya kotini, gaidi ukipenda Cynthia Ruthrock alikuja akiwa ndogogio. Alikuja akiwa maji. Jaji akamuuliza, wewe unataka upatiwe watoto? Na uko maji. Kwa sasa tunapatia nani? Strawberry atakaa na custody ya watoto. Wewe enda kwanza ukatindi. Makosa. Wololo yaye. Sasa baada ya gaidi kukaa chini kwa siku mingi na kukosa ile 600 sasa haipatikani. Hakuna pesa ya matumizi sasa sababu watoto washaenda na ukipenda zaidi ni starring. Baada ya kukaa sana akasota. Kidogo akaona Miamor de mi vida amepewa 1 million. Akaona Miamor de mi vida ako na masponsor, ma-influencer, mazunguka, matoto, maspensa, mazungu, 1 million. Akaita masinari wake, magaidi wenzake, na kukaa chini na kuenda kuanzisha vita kwa kiwanja cha TikTok. Wakasema wacha tuanike huyu starring. Uhurumiwe. Wataweka milioni 2. Justarini wako ni more celebrity. Hawa wajinga hawa. Ni msomi wa gazeti huyu utahurumiwa sana. Hadi na serikali. Sasa swali kubwa ni je, huyu gaidi alimwachia starring watoto wote 4. Kumbuka ndio maana starring hata hakujangi kwa mikutano yoyote, hata kujaji na anafundisha CBC, anabadilisha diaper. Ndio maana mkisikia kuna event inauguration ya mabisho haezi kuja. Mazishi, haezi. Haedagi. Hatujajua kumbe haya yote ni kwa sababu wanachunga watoto nyumbani. Sasa swali kubwa ni je, hili gaidi linataka lifanywe nini na jitu? Liko na pale ukipenda zaidi waingo. Na sasa haliangalii watoto. Linataka nini? Je, linataka pia hilo liadoptiwe? Ama lichangiwe? Lilichangiwa. Na pesa ambayo ilichangwa kwa TikTok live ilikuja shilingi 1%. Ama ukipenda in total kama ilikuja shilingi mingi sana ni shilingi 70. Hapo tukitamatisha cinema tunasema mission failed. Chai meganda. Aliweka korobosta na kujipiga. Wakaenda wakajificha ilipuke, lakini ngo ikawapiga. Idhaa ya shai. Warehewo ne lipa lipa. Ehinya *770# oshagure box. Yang ini dosi. Ala ini saya yuragada.
Gaidi. Jeshi irarugama na our own mkuu wa majeshi wa Mrima. Warori atiri urenda atia. Strawberry vanilla mwa. Aiko wendo wanyu wa sponsored. Ona ndo matikire munyaka. No imagine mwena mundu ungi na murarugamirwo ni muthuri waku. Arokeria thainya. Agathia akaira bururi uregariura. Uregariura. Enyo no kugariurana. Enwe mundu rari agatheti ndungimurikaithia na mundu uri amukombero. Thajugu. Ararora bururi uregariura. Enyo ne kugariura muregariura riri. Right. Tuone kana tukunyita our strawberry vanilla. Yes. Gatonye Wambogwa man. Donye. Hello. Kaushokire. Can you hear me? Eko. Eko donya vitu. Yuko kuingira na guku we. Yona kana neko kiona cia tuligo. Aderere. No akigwe ni kima marigo. Ni kimagira mwana nyoro. Ni ndero na mukomborero. Ereto mukomboriro. Mukombero. Mukombero. Ocio vino na nyone tio ni mukombero ri. Kuratueka the Don ndiramwira investigate kare thirikari erenda gukugotha ndi ngatheti. Vino na nyone tio ni mukombero. Ndona gokendio barabara gahenuko ndathika na handu hau. Kwanza wendagio jamu-ini. Munyamo ucio. Kuratueka atiriri. Tono ukorwo taciguite cai-ini. Kuringana na magatheti iria tukinyeire ito ya cai. Ni uratuika ati we ukinya guku thaa 8. Nginya ukaiyo thimu. Na ni we ukoretwo we one of the top mentors of Team Shajamoka. Riu tukwirirwo ni our own strawberry re. Toigua atiriri. Waturire ati thirikari iratukoma na buraithi. Riu nawe muigerie njoku ni mukomboriro. Ni njoku ri. Ndahutio handu ngakaya. Uraigua nginya thithi. Ni reke nyambe ngwire wira wa radio ri. Ni wira mwega muno. Ni wira mwega na ni wira muru. No ni muru niki? Ndungipretend tondu wira hivi ni uramenyeka. We muigeri njoku. Wira hivi ri. Andu ane mandikaga. Jangiri hau kwa njero igamwitie rwimbo. Babe nicheze hii. Ekaiga atia. Ekaiga ta mwitie ronde mathie tumenyeka ati recording. Nayo koiga shabiki wakwa sugu. Oiga ndi mathio. No roretia ni mukomboriro. Ni hosetia haria gathagi. Mego akuhindi. Gathagi. Ni gaku. Na ne gatheti urathoma. Na oiga reke nyambe ndi mwire gatheti ya The Standard. Eroiga atia. Eroiga ogo makaiga tiga iwa puli. Oraiga chandira ruta wira. Chane thuku muno. Okay, mukomboriro akaiga nyongerera cai. Gima. Ukamugeithia. Na akoiga na uwekeke njugu. Na imagine mundu akiria njugu akunyarire we. Na oraiga ati thirikari ndiraruta wira. Na ndiroiga ndui kiki gacoka ngageithia shabiki wakwa wageithia wikuna. Makerana nyamu ĩ raibu. Mundu nĩ hĩndĩ ĩ raibu. Na nĩ mathamana. Na nĩ mathamana ũkĩrĩ mũnyarire. Mũcangarire. Ũgacoka ũkaiga atĩrĩrĩ. Rĩu nĩtuonane tũkonana rũciũ. Mũkombero ũkaiga he kagoti nĩ oima. Ugakora nginya gwĩkũhate. Atiriri. Na gĩtoi gĩgethamba. Eni. Na menya nĩ ndagĩka 30 ũngĩgakinya. Wĩbara ũkerwo kana hedex.
Kumbe thome waku nĩ ingĩrĩrwo nĩ ngoma. Athira hedex nĩ ũkũrugĩrwo. Mũndũ akĩrĩ mũnwaru. Hwainĩ nĩ ũkwĩgagũra. We no he mũndũ mũnwaru wĩra. Aca. No ũkorirwo ũtarĩ na humanity. Ithe ti ũwambie mũhiũhĩrie. Wambe kaba ũkagũra irio nduka-inĩ na ndũkamũherithie. Ũgetia nyama harĩa Texas kana harĩa ha mũndũ ũgwĩtwo Makagari. Ũkamba ũkũigarehe kanyama karĩa kororo. Kamũrwaru. Ndĩna mũrwaru. Na thubu. Ũkoria makoro maya me gũkũ nĩ ma njũgũ nĩ makĩ. Ũgerwo nĩ makĩ. Ũkerwo kũgeragia gwĩthikĩrĩria kana no ndĩe tũcũgũ. Nĩ kũira ngoro. Tũcũgũ nĩ ngũigua tũkĩndeithia. Nĩkĩo ũrona tũithĩkĩte ũrĩrĩ. Acoka ũkerwo baby. Njĩkĩra gakoko. Ingoko. Ũgathiĩ ũkona mũkanye handũ. Kweciana atĩ hũingo atĩ mũkombe aroka nĩ kĩndũ gĩa bata. Magũrũ ma ngũkũ mametagwo urenge. Na mũtwe wa ngũkũ. Na mũtwe. Ũgatutĩrwo kũu. Mũkĩriga mũtwe wa mbũri ararika wa ngũkũ. Na makanya. Kĩndũ atĩa he ngũkũ no maguoya. Ũgakora mũkanya. Nanageria kũmarĩa makarema. Nĩthombocaga namo matwe. Niĩ no ndĩmwendere maũndũ marĩa mangĩ mothe. No ndingĩenda magacemania na mũkombero. Ithuĩ athikĩrĩria kameme. Athikĩrĩria harĩa marũma. Tamarĩrie. Athikĩrĩria ndamũhoya na mũtikanacemania na mũkombero. Mũnyamũ ũcio no mũthĩtie. Ũthire kĩndũ ũratigia. Ũhĩnjire Nairobi. Handũ ũgerete ndũngĩgera. Atĩa. Ũraumĩria mbere kumĩria. Nginya we. Na rĩu rĩ. Kanyoni gakwa karanjĩra atĩ mũkombero arĩ na mbucĩrĩ hau hakunja. Mbucĩrĩ ya nyama ici cia emu. Matumbo mũtura na mara. Manyama mau. Akamba akagwĩtia rwĩmbo. Etagia rwĩmbo. Na we andũ ũramenya. Ũkamũnyitithania na engineer Tash. Na nĩ ndĩragĩciria nĩ cambĩki. Nĩ ũrĩa ũrarĩa, nĩ ũrĩa wĩ igũrũ. Atĩ ndĩ igũrũ ndĩrathikĩrĩrio nginya kũrĩa. Mamirioni na mamirioni. Atĩ thikũ ici nginya nĩ penyete na kũrĩa. Ũrathikĩrĩrio nginya kwa wakina wa bandu kwenyewe. Ndĩretia mũcangarire ngoiga atĩrĩrĩ. Nĩ gũpenya. Anga kũndũ kũu no ndũgame. Makinyendire. Atĩ ũthikagĩrĩrio nginya Busia. Mũkangara ngahũraga mũkangara. Oirũko gakora mũkanye. Gakora mũkanye hau mũbute. Na hĩndĩ ĩyo we gũkũ kameme ũkiuga candĩra ruta wĩra. Ngathĩti ndĩngĩgana na mũkombero. Atĩ ũragaria ngathĩti nao. Ngoma aramũgitĩra mũtikacemanie na nyamũ icio. Atĩ wona ndũrĩ na mahoya maingĩ kũrĩ mũthikĩrĩria. Ndamũhoera ndakanacemanie na mũkombero. Mũnyamũ ũcio nĩ ndawĩtigĩra. Ona ndũngĩenda gũtuĩka mũmbunge ndũgacemanie na Wetangula. Ũtamburaga ta gũtarĩ rũciũ. Gĩtanda gĩakwa thĩkĩ nyũmba komagĩra. Ngakũrĩra rwĩmbo rũya. Ihe rwĩmbo nyũmĩrĩria. Nĩtũkwendete. Nyũmĩrĩria ĩ. Reke tũkũmĩrĩrie. Nyũmĩrĩria ĩ. Tũkũhe Stacy rĩu tondũ no tũgũtunyĩre kuma gwĩkũrũria. Tũgũcokerie ngatho tũkũhure maithori na ga Stacy. Reke nyambe ndikave. Ũrenda kwamba kũrikaba. Kenyambe ndikave. Nyua tũmaĩ ũkome ndadi. Nyua tũmaĩ. Kenyambe ndikave cũkũ. Na ndũkanarĩe njũgũ. Nĩ ndĩrathiĩte kwĩ ndagĩtarĩ kũmũria rĩwe gwĩka atĩa. Ũrerwo atĩa? Ndĩrerwo nyambe menye ona nĩ thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ. Ota gũkorwo nawe. Harĩa tũroranĩrwo na Ngai.
Na ndio batara ethe njogo. Ethe njogo. Cia Gikuyu. Ya njogo na ngwacĩ na ndũma. Nĩnyethe njogo cia Gikuyu. Ũrera ũrĩa kahũrũra. Tata rĩ kwĩgatha haha ũgĩthoma magathĩti ũkenie rũrĩrĩ. Oi ndakua rũrĩrĩ. Wakua Mũrima. Ndakua Mũrima. Mwena Gacagua. Twĩna Gacagua rĩ. Kanjĩra. Tũrĩ ahutie. Wakua rũrĩrĩ. Na kwĩrĩtwo atĩ mũciguze Mũrima. Mũrima umeguzwa. Tikuguzwo. Mũrima nĩ kuongo. Atonya bae. Tokwaria. Kaiwa mate. Kanjĩra nguhĩ you are impeached. Mũrima umenyonywa. Tafakari hayo. Itarĩ nyakenyoro maina njimia kiuga anjethere kairetu nayo ndegwa nĩyu magaha mothe njithutha gĩkungio waracaima mũthenya barigici gĩtanda gĩakwa rĩkĩa inyuĩ mũikaragĩra cidi yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana gĩtanda gĩakwa rĩkĩa inyuĩ mũikaragĩra cidi yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana. Ciagiragia mahote kwĩharĩrĩria orominde maina hamwe na mũgotone makĩnjekera mũkanda niĩ wa kũnyitia gĩtanda gĩtimakwa nĩmoikaragĩra cidi yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana gĩtanda gĩakwa rĩkĩa inyuĩ mũikaragĩra cidi yakwa mũkaigua mũkĩmumunyana. With those few and more remarks. Yes. Hora star 770 hash. Twĩna mbeca ciringi. Nĩyo na ithuĩ tondũ tũratheka twakorwo twaingĩra he mũndũ rĩu mathaa macio nĩguo mabĩmbĩ mahũraga thimũ. I laugh. Rona nĩ hĩndĩ maraina cia cai rĩ. Ndũkĩngore green spot. Ndaigua ngĩenda kana. Mama akimenyaga ma. Na nĩndĩraigua mĩtambo-inĩ akamemeka ka mũingĩ wanacanda wega thaa 4 nginya thaa 8. Nĩ thengio Ngai nĩ favor na gwĩtĩkĩrĩkana ciaku. Babe ndĩrenda kana. Ndaigua imicĩte kana. Nake ngoiga ndĩrenda gũciara maitũ. Wanacanda wega thaa 5 twĩna Wakiri Mburwa Mashua, Wakiri Harrison Kenyanjui. Ndũgakue ndawa cia gũbanga cia the green spot. Bebu gueha. Atioego. Arome kuona nĩ mathirire. Nĩ wirehe. Gugu. Ũtũmagĩrwo pin location. Mbereke sausage. Na pineapple mint juice. Na guara na room 2. Wona cia hada wega thaa 7 nĩ ngũgũtigĩra Stacy wa digital bibi aje kwĩhura ũrihũre yacio ũmũthĩ enda kuma tene Kayenda nĩ tũkonana mũthenya wa rũciũ nĩ tũgakorwo na therapist himself kũra bibi Uba eja uma ihenya nĩ tayari onekana we citigarĩtie ndagĩka ĩmwe cia ndĩ wega thaa 8 na mũndũ ũrĩa ũroka Bishop JJ, my Lord Bishop, His Eminence atanaingĩra twĩhure ĩtie gataurũ eka mĩtũ-inĩ ĩroga ngati mwega mũndũ arakũmonita wega nĩ twerwo tabo ingĩra raivu onekana nĩ ciuga me hau makorwo makĩandĩka wow our Mrima Queen. Wow. Na usipitishe bio hapo. Ndio niweke saa.
Sylvia. Niko igwa wega. Meya BNB. Ka vizuri. Hi, Awamulipa Queen. Wachana na bills. Tunataka kusikia mchungaji. Guo, nani umeona kusikia. Usipitishe hapo. Ukipitisha hapo baby top. Awamlipa Queen. Utaka kama mtu kama koti imehangiwa hanga. Mahomoka. Rekedehe birwe mwa ya Spencer mtu wa Spencer. Rap. Mambelia ndege. Sisi mkuri wengine. Amkuri wengine. Ndio natokisema Spencer to the world. Lipa. Na ni moyo biru ya mwisho. Nipe dance na kuhigorera Mr. Omega. Waigwa horera Mr. Omega. Usipitishe bio 3 hapo. What is your face routine? Mena baba. Ubea na ndio nileta mataiko. Ka baba. Niko moka. Tanya 15 akakuhura mam. Korea ni marugire Jackie. That in the studio. Kwa joroge wa dudu. Na kahorera njoroge. Ongorio ndokiuga nyuma kuu. No nje no hinya kurie but in case. Ne join dekire. No regret na twana. It will miss my mom. I lost my mom when I was 2 years. Oh, what do you mean? Negerera rwebo. Era na weta wo guy. Kehoti wa mother. Kuma geshuka ko haroroka DSM president ago baby teacher. Marare kiabe kore akwa soro Crispont. Thank muno. Muthikiriria wakameme gataja tukimurire tukiumera. Umundo ne ara mwana go ya masaiki. Tabona ka moige. Toke na bara la se poka totale yake. Tago jira ndiriani. Sio ameme. Omode kaliri. Tora kabiru. Keha, omode neri. Eke toka na saterere totale igira na sati. Ashia amako. Wow. Amako ne marakuririkania we mwene ngari we ka ona ya PSV. Uririkane ati ngari yaku igakoragwo na insurance ya Amako nĩ ũndũ wa kũgitagĩra arĩa ũkuĩte, kũgitĩra ona arĩa mebara o hamwe na ngari yaku. Insurance nĩ Amako Insurance. Na to ngari peke yake cia PSV magitagĩra, nĩ makoragwo na insurance ya mahiũ, mũciĩ waku, mathukuru, ngari, personal, mwako hamwe na arĩa mararuta wĩra kũu thĩinĩ wa mwako ũcio kwĩna insurance ĩrĩa marũgamagĩrĩra ona rũciũ rwaku kũrĩa kwa Amako Insurance mena insurance. Hakikisha uko salama barabarani wĩna Amako Insurance. Nĩ ũndũ wa claims Kora 0725-951-951 0725-951-951. Turenda kukurehera biru ya kuhora *770 hash *770 hash. Matinu wa Janet aragwa thi. DJ Duburu the kafio. Mara makumakoro me maike gukira maitu. Maitu ni mana. Mazawe kore ya G-Sports. Odakafio idajiko and congratulations. He's the newest baby, he's the newest daddy in town. Yeah, oh, congratulations. Yes. Oh, congratulations DJ Dibul. That was so fast. Ameland kutoka Mayolo. Akapata mambo imejiweka. Wow. No, odakafio adhakereria gatonye. Pio. No menyewe. Wigira thaitha tundako nile ginya Luna Park. Ukiuga ate padri amerudi. Ati unabariki watu. Umatha igereci yao. Chunga sana. Kinya themwe. Ukwa kire mathaa maingĩ biũ. Mathaa 10. Ekeraga live. Live yothe nĩ aro. Mau akĩrĩ mathaa maiganĩte andũ mathiĩ maridi na macoke. Ũtheka biũ. Oya kaindaga gũcereria mũkomborero. Ũreta mũtũ. Mũkombero.
Ngomero ni mukinye. Nĩ uko wĩ mũkinyi ũrĩa gwo gĩkoni kĩu. Ndĩrawonire na ũmba. Ũngĩkona mũndũ ũrarĩa rĩ, ogopa sana. Makosa. Liburu agathekera ithamu thoni. We. Tashiko. Ukiona mwenzako ananyolewa, tia kichwa chako maji pia. Tubari kukwega ngai. Utire, tarugo na ndora maruta wĩra wa thitima rĩ. Ti ya kinuthia witũ rĩ. Maraiga no kũrĩra mararĩra mena gũkũ turũkana. Imagine rĩu acio kwa sarugo mekũraihu. No nĩ oru. Maragĩtie nginya rwĩmbo. Let's go country kana kumerera mapangale na saizo unawaiwa mapangale. Kwanza unaona watu mirwo wimbo ni mwendo wako huyu yeye ananipenda na nsikizanga. She's my best fan. Nekwirwa rerwo. Ndiko ndoro wagato.